ассалому алайкум дӯстони азиз, апа ва хоҳаракҳои ширини ма, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омадем ба канали мо. умедворам ки сеҳату саломат ҳастен. ирӯза видеои худмона сар мекунем ай тарзи тайёр кардани як торти зебову болаззат ки хамираш бисквитае ва дар дарунаш банан андохтагием, бигем ки фруктовий торт ҳисоб мешавад. рецептша мемонам. хушрувак ҳама каса тамошо мекунем. кадоме агар ки мехоҳа ай рӯи рецептҳои мо тайёр куна, марҳамат, рецептҳои мо баҳри шумоа, метавонем ки ай рӯи рецептҳои ма тайёр кунем. маҳсулотҳое ки ба мо лозим мешаванд, апа ва хоҳаракҳои ширини ма дар рӯи экран нависта мондам. барои фаҳмотар шудан боз як бори дигар такрор мекунам. дар бисквити мо лозим мешавад 8 дона тухм, камакак намак, шакар 8 қошуқ, орд 8 қошуқ, разрыхлитель 1 пачка 18 грамма, ванилинам 1 пачка. дар креми мо лозим мешавад сливка, шеф-дукат истифода кардагим, варёнка истифода кардагим, баъд дар дарунаш банан мондагим, 3 дона банан реза карда мондагим. чӣ хеле ки дидем тухма зардиша ай сафедиш ҷудо кардем, камтар қатъи намак лад задем. баъди ӯ боша 8 қошуқ шакара кам якҷоя кардам, хеле лад задан мегирем то анам хеле сахта как шидан шад. агар ам қадар ки аму сафеди тухм қатъи шакар сахта как шава, агар бисквити шумо ам хел хушрӯ мебурояд, хушрӯ дам мекунад, шумода маъқул мешавад. агар ки суст биёяд, баъд ҳам дам намекунад, ҳам шуморо ғам метаҳад дар рафти кори шумо. ина чӣ хеле ки хай дидестен дӯстони азиз. хушрӯ миксер кардам. миксера видеоро тамоман накуштам, барои чӣ ки шумо бубинем ки ман чӣ қадар миксер задам. барои ҳамин видео дурусттар омадаги, барои фаҳмошидан барои шумо. дар даруни 8 қошуқ орд, 1 разрыхлитель, қатъи 1 ванилин якҷоя мекунем. дар даруни ҳамун сафедии тухму шакара ки лад зада будем, дар даруни ҳамун ҳамроҳ мекунем. чӣ хеле ки шумо дидем, баъди миксера куштан ман зардии тухмам ҳамроҳ кардам. ина дар иҷа хеле кам ордам ҳамроҳ кардестам. хушрувак якҷоя мекунем. эҳтиёткорона бикунем ки агар ки шумо ҳар хела буковен ҳамин бисквитона, метавонад ки шиб шавада, хеле паст шава. барои ҳамин камтар эҳтиёт карда амҷода мековен. баъд ягон чизи оҳанӣ кати якҷоя накунем, хубтар мешавад. ягон лопаткаи чӯбӣ ё ин ки резинӣ кати кунен, нағзтар мешавад. ман дар ҳамаи видеоам ҳамин секретҳоро гуфта мегзарам, барое ки аёди шумо набурояд. хушрӯ ки якҷоя кардем, дар қолаб рехта дар духовка монда пухта мегирем. чӣ хеле ки дидем қолаби мо гирдака, шумо чӣ хеле ки дошта бошен бипазен мешавад. дӯстони азизи ман, шуморо кати муҳаррамаҷон шинос мекунам. муҳаррамаҷон курси омӯзишии худшона кушодагианд ки бепул кор кардан дар ширкати фабрика бо системаҳои нав ёд метиҳанд. секретҳое ки аз пешина фарқи калон дорад ва шуморо тез ба ойлик мебуроранд, то шуморо ба директорӣ бировардан сахт кӯмак мекунанд. муҳаррамаҷон худшон директори компания фаберлик ҳастанд. бо омӯзиши нави худшон бисёри занҳои моро ба званиyaҳо бировардагианд ва ба коргароне ки шавқи кор кардан доранд падаркоҳи қиматбаҳо тӯҳфа мекунанд. ғайри тӯҳфаи наставник бо компания худаш призҳои калон мемонад. дар ин ширкат духтаро шумо ягон хариду фурӯш намекунем, фақат ҳам маҳсулотҳое ки магазин харидорӣ мекунем. чӣ хеле ки ҳар яки мо занҳо медонем имрӯзҳо барои мо лозим мешавад моиши срест ва шампун, собун, духӣ. бовар кунед, ширкати фаберлика дар омадам дидум ҳама намуди маҳсулот дора. ӯ чизое ки мо ай магазин харидорӣ мекунем ки ҳеҷ хел мода ягон хел ойлик наметиҳад ё ки ягон хел бонус наметиҳад, скидка ҳам надора. ҳамон маҳсулотҳо дар компания фаберлик ҳаст. метавонем ки авҷа харидорӣ кунем. метавонем ки номерои рӯи экран да нависен. муҳаррамаҷон шумо да ҷавоб метиҳанд. наставники беҳтаринанд духтаро. кадоме ки наставники беҳтарин кофтеста буд, ин ҳамиҳо наставники беҳтаринанд ки ба ҳамин занҳое ки айтаи ё регистратсия мешавад
چقدر کمک میکنن تا دایرکتری رفته رسیدنشون و چخیلی که گفتم توفاهای قیمت بها دارن که برای کارگراشون پدرکه میکنن. در اینجا باشه چخیلی که دیدین اینم خیلی بیسکویت مونه در قلابه گرفته خیلی موندم پخته گرفتیم دخترها. حالا گرادوس شو میپرسین در 160 گرادوس 40 دقیقه پختمش و انم خیلی بریده به 3 قسم تقسیم میکنیم شه. برای که بیسکویتی مو بلنده برای همه 3 تقسیمش میکنیم. چخیلی که دیده سین اپا و خارکای شیرینی من چند قایی که به خاطرم رسیده است همه این نازکی هاشه برای شما گفته استم تا اینکه شمارم به یگان کم بودی. یعنی خیلی بیسکویت های خودتون تیار کنین، تورت های خودتون تیار کنین. اینم خیلی همه ریسپتام برای شما. این تورت دخترو برای 18,000 نفر در امی یوتیوب شدیم برای امی تیار کرده بودم. در شورت که پارت افته بودم ریسپت پرسیدین اینا ریسپت چون برای شما موندم نازک کده نشان دادم. ویدیوم دراز شدگی میدونم لیکن من هم خیلی کوشش کردم که نازک کده فهمونم ویدیوم درست‌تر هم که شود شما نقص‌تر بفهمین. همین مقصدی ما هم همین نشان دادنی همین پخت‌پزا همین که یک نفر یک چیزی را یاد بگیره. چند قایی که دست میبیاد دخترها برای شما کوشش میکنم که نازکی‌هاش نشان تیم. در کامنتاری ها می نویسین رحمت اپا جان ریسپتون تو همش خوشرو گرفتیم تیار کردیم خوشرو برآمد. هزار رحمتی کلان در همه کامنتاری ها هم جواب میتیم که هر کسی که همین ریسپتوی ما یگان چی تیار کرد خوشرو برآمد در حق ما دعا کنین. همه ما به دعا نیاز داریم. همه قچی میخوام اشمو تمام. انا در اینجا باشه سلیف که را خیلی در روی اکران شما در نشان دادم. سلیف که 26% بود 7 دوکات بود. ما واریونکا انداختم برای که سلیف کرکتی و واریونکا یک جای میکنیم دخترها چقدر با مزه میشود. برای همین ما در درنش انم خیلی واریونکا کتی یک جای کردم. بعد برای گلمونیش هم خیلی سلیف کرکا مکک زدم خچه یک کمکک دیگه 3-4 قاشق دیگه سوگشونکا همراه کردم. بعد گل موندم با او در خواتاش باشه بنان ریزه کرده موندم. بخواه یگانجاش نفهمه باشه میتونین که در کامنتاری سوال تین سوال همه اکتون در جواب میتیم. اینه بنان نشان دادم هر یک قبطش در یک تای بنان ریزه کرده موندم. اپا خوارکای شیرینی ما به نهایت میندارم برای دستگیری و برای گپکای خوشرو برای پادپیسات باور کنین. همین ویدیو را 18,000 نفر شدیم گفته تیار کردم. تا اینا تا وقتی که ایرا ما تیار کرده برآوردم الکی حاضی 18,600 نفر شدگیم. رحمتای کلام که باور میکنیم پادپیسات میکنیم. همین خودم در کدام ویدیوهایی که مقصد پادپیسات کردگیم ما او شخصا باور کردگیم. برای همین رحمتای کلام که باور کردیم دخترها همه دخترکایی که ویدیو میمونن ولوگ میکنن ولوگای شخصی تیار میکنن یا اینکه ویدیوهای پخت‌پز تیار میکنن بسیار کوشش میکنن زحمت میکشن. مرم که دستگیری میکنین همه اورم دستگیری کنین دخترها. دستگیری شما پیشروی ما میشوه. شما که دستگیری کردین ما هم خیلی تست از ویدیو میپرتویم شما خرسان میشین تماشا میکنین در وقت تکای بیکاری ختم. چخیلی که دیدین کریمونو تیار کردیم بعدم خیلی در قبطاش سوگشونکر کتی او یک جای کردگیم. اگر حالی پرسیدنی باشه که چند قد سوگشونکر چند قد آب چخیلی که دیدین 1 استکان آب دارم در درنی همین 3-4 قاشق چی انداختگیم سوگشونکر انداختگیم یک جای کردگیم هم خیلی پراپیتکا کردیم قبطاشا. هر یک قبطش هم خیلی کریم میکنیم می پراپیتکا میکنیم. یک تورتی با مزه هم خیلی خوشرو تیار شده بود. اینم خیلی دخترها هزار رحمتی کلام برای شما برای دستگیریاتون. اپا و خوارکای شیرینی ما چقدر که شما میدونین من در نوارم گفته بودم که دیگه من کامنتاری های بده که در بین 1000 تا یک تا میشه و من جواب نمیتیم. لیکن امی کامنتاری به حد مرا بگم که چقدر در نتونستم خب کرده جواب نداده. ما بسیاری ویدیو هم بود که ما کامنتاری بعد جواب نمیدادم هرچند که کامنتاری بعد در ویدیوهای من نیست. یک بگیم که اگر که 5-6 ویدیو که پرتم ممکن به 1 تا پیدا شود. همیرم در این چند ماهای آخر نبود یگون کامنتاری بعد انا کوزی کامنتاری نمیدونم
апа мешаванд, хоҳар мешаванд. Ма комментария иёра бихонам ки кумара чӣ навистиян ё. Нигаҳ кунед апа хоҳарако, ҳар як одама ай ҳамин почеркаш медонанд ки ҳавай чӣ дили ният дорад, чӣ қадар саводнокӣ дорад. Нигаҳ кунед ки чӣ навистиян. Дар ҳамин давру замони пешрафта як чала надорӣ дар дастат кунӣ, бохта видео када дар публика мепартоӣ, шумора вес дунё тамошо мекунад тоба. Аку и ответи ма барои шумое ки аку шумо значит видеои маро тамошо мекардиян ки медидиян ки ма чала надорум ҳамхали. Агар шумо замони ҳозира пешрафташа дар ҳамин бидонем ки тошто ки мо чала дошта бошем, соат дастмона дошта бошем ҳамхали, баъд мо пешрафта мешуда будаем, ин фикри шумо комилан хато ҳай. Аку и фикронии шумое, шумо чӣ фикр мекунед намекунед, ӯ проблемаи шумое. Неки рост мегӯед, дар ҳамин давру замони ҳозира неста инсоне ки бечалаву бедастмонаву беҳамихе чизо боша. Лекин ман кӯшиш мекунам ки дар видеоҳом намонам ҳамин чиза. Вақте ки ман дар дастман боша, вақте ман наворма сар метиём, ай дастам мегирам ҳамон чизера. Агар шумо фикр карда бошед ки ман барои худнишонтии биромадам иҷа навор мекунам хидмат, шумо хато мекунед. Шумо бирен ҳамон каналҳоеро тамошо кунед ки худшона нишон метиҳанд. Мақсади видеои ман ҳамие ки ман сода карда нишон диҳам ки апа хоҳаракои ман сода кардагиро ёд бигиранд, тамошо кунанд. Мақсади ман ҳамие. Мақсади ман ин набуда ки ман буром дар публика хидма нишон битам ки тошто ки ман чала дорам ё ин ки дастмона дорам ё ин ки соат дорам, намедонам. Ман як чанд видеомда дастмона буда дастам, вай дастмонара бачаам аякум оили киш мада дастмона харидаги буд. Барои дили ҳамо як се видеомда дар дастам мондум эстода ки ҳамин бачаи ман нага ки очаи ман ҳамин падаркаи мара нодида гирифт. Мақсади маям ҳамин буд. Барои тарбияи фарзанди ма буд ки ҳамо бидона ки чизи овардаги ӯ барои ма ба қадр аст. Ана бо дар чанд видео мондам, ҳамурам бо гирифтам. Ҳар вақт дар даст май ман вақти видеокунӣ ҳамура ай дастам мерорум. Неки шумо хато мекунед, фикронии шумо комилан хатое. Ба диди ман, намедонам дигару чӣ фикр мекунад, ба диди ман. Чӣ хеле ки духтаро дар иҷа нигаҳ доред, шоколада майдака дисам, шоколади воздушняй, тёмняй, баъд камтарак сливки меандозам, ина нигаҳ кунед, намедонам, я 5-6 қошуқе. баъд дар даруни оби ҷӯшомадагӣ мемонам, дар рӯи пилта мемонам, ҳамон об мешавад, баъд дар рӯш мерезам, глазур тайёр мекунам. Дар иҷода хай чӣ хеле ки дидем, бо ман сливки камакаки дига чен як пиёла пирне камтарак гирифтам, камакак сугшонка дар холодильник доштам, як 5-6 қошуқ якҷоя кардам, барои гулмонӣ тайёр кардам. Инам хеле чӣ хеле ки дидем, мо варёнкадор сливкара кати варёнка зада чӣ када будем, барои дирнаш крем када будем. Ана кӯҳозе ки боша свети ами тормо сафед шава гуфта, мо ам хеле айруш як слои дигар ай ҳамо сливки ҳози тайёр кардагимон мешакем, баъд глазура мерезем. баъди глазур боша ам хеле гул мемонем. боварӣ дорам ки ам хеле сода када фаҳмондагиам. хай бо чизеро ки духтаро нафаҳмидем дар комментария нависед, ҳатман ҷавоб метиҳам. чӣ хеле ки шумо медонед, комментарияи шумо дар ҳол ҷавоб дода мешавад. комментария нависои ман аллакай медонанд ки ман дер давом накарда даррав комментошона ҷавоб метиҳам. барои ҳамин чизе нофаҳмо бошад метавонед ки дар комментария савол тиҳед, ман ҷавоб метиҳам. духтаро лайкҳои худтона фаромӯш накунед. лайку комментария подписатсияи шумо пешравии анами канали мо мешавад. ана боварӣ дорам ки канали мо канали беҳтарина, ягон чизои ноҷо надорад дар ин видеои мо. арзандае барои лайк, комментария, подписатсия. инам хеле духтаро чӣ хеле ки диден хушрувак крем кардем. баъд ҳам хеле глазура мерезем дар болош. камтаракша ма дар клёнкоя наразвия гирифтагиём ва я гирдоша ором метиём. ҳамин чӣ нозикие дора духтаро дар ҳамин видео мондагиём. хай бо мешавад бисёр ҳолатое ки ай ҳар хеле видео намефаҳманд духтаро. мумкин душвортар
нишон додагиам барои ҳамин боша, намедонам. яким боварӣ дорам ки ҳамин касое ки ҳамин чунин видео мепартоянд ҳам мақсадшон ҳамиае ки ягон чизак ҳамин апа хӯрако ёд бигиранд ай видеоҳои мо. ман хе фикр мекунам апа хӯракои ширини ман кадоме ки то ин дами видео ҳамроҳи мо ҳастен. бозам я бор дигар мегӯм ки ҳазор раҳмати калон миннатдорам ҳар яки шумо барои лайк, комментария, подписатсия, барои ҳамаш миннатдорам, барои дастгириҳо хулоса ва касоне ки нав ба канали мо даромаден. ай канали мо бисёр информатсия дорен, саволҳои бисёр дорен, метавонен ки саволотона бутиен, ҳатман саволотонда ҷавоб мегирем. якчанд саволҳо буданд ки апаҷон шумо таваллудтон чандай, чанд фарзанд дорен, бисёрам хеле саволҳо буд. ба фикрам подписчикои наве ки омаданд намедонанд, барои ҳамин ман дар чанд видеоҳом оиди и гап задагиам ва ина як бори дигар гуфта мегзарам ки таваллуди ман 89, ман 4 фарзанд дорам, 3 бача дорам, 1 духтарак дорам. шукри худо, я зиндагии тинҷу ором дорам, шавҳар дорам, хулоса як зиндагии обод дорам. дар тоҷикистон зиндаги кардестам. бисёр саволҳо ҳамия ки тоҷикистон даен ё ин ки россия даен. апа хӯракои ширини мама дар тоҷикистонам. ман бисёр мерам россия, тез тез рафта мебиём, лекин худи ҳозир ман дар тоҷикистонам, дар шаҳри душанбе зиндагӣ мекунам. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. аллоҳ нигаҳбонтон боша. хайр.